Mnike ithuba mama umlaleli umuthi uthini. Ndicela nje like ndicela uyazi nje into kokubana intoni le ungandifuneli yona kunyanakho intoni le because ngoku umntana is involved. Uba bekusithiwa isengumjolo nje umntana akekho involved then mhlawumbe benzoyeka umntana is involved nam ndizamulungisa unyanakho akasayi endlini akasayi kuwe uhlala kum ngoku ingathi wamthakatha kanjani ikona wamdlisa ukuze ahlale nawe kanjani mina ngifuna ingane yami mina iyona nto ngabe ungitshela yona ukuthi ngiphathele ingane yami ngigodweni ingane yami andizange ndidlise nyanakho mina mama uyenzeni ingane unyanakho left endlini yakho ngeke phela umntana mina sezwa wena kangaka ahlule ukuzana ngezizathu zaziyo ma andithi wena uyawathanda umama umntwana wakhe wokuqala uyazi baba angithi wena wafika neyichitho kanjani because nini namadodakazi akho abantu ababendi-attack andiyazi ke mani inoba is it because of itribe yami okanye kutheni okanye kuba umama umntwana wakhe wokuqala ujwayela kabona sifebe kanjani uzongibizela la ungibizela sengishutha amakhompyutha la okay wathi ngikutshele ma yabona lesifebe lesi sifuna wena usondelane nendodana yakho le engasekho ekhaya ayikho nje ekhaya ngoba wena wawulwisa sona lesifebe lesi ufuna umama kokuqala wengane okuyena ongasekho ekhaya njengamanje futhi asebehlukene nendodana yakho but wena you were forcing i-relationship yabo ukuthi bathandane noma ngoba umthanda loyasisi yabo so umfana choose lesifebe osibonayo la so lesifebe lesi ngikufunda lapha emagcekeni nakwamangazi ma okay masingathethi ngami nonyanakho ke but ingxaki into endenza uba ndize apha kule show is because le nto involve even umntana indim nonyanakhe sesinomntana lo alanda khona umuthi okuthatha ingane yami sesinomntana ngoku so if into were to happen to unyana wakho mina nozazi uba ndingaya kubani because andinifuni umzukulwana wakho wamgqibelena ngaphi wamgqibela mhlawumbe ena 2 months awumazi ngokubudla ntoni awumazi uba mama ngiyazi ingane yami sihlala nawe kaloku mama nguwe umuntu owenza loo nto andithi you are pushing us away indim nonyanakho nguwe umuntu osiphusha away ngezenzo zakho kufanele ngenze njani sasingekho isidingo sonto yokubana ingwe namadodakazi omntanakhe ndifuna uleqa ngamanzi atshisayo xa ndikwakho sasingekho isidingo bajijele emobeni andifuni ke tana mayi bengathi ndizonyusa umoya apha because I'm not here to fight I'm actually here to try and fix i-relationship yakho nonyanakho neyam because i-impacta bani i-impacta umzukulwana wakho i-impacte futhi nalo umzukulwana ungcono kuba wena uphethe ingane yami